Hadian bau Menteri ke Ministry of Earth Science Jong ke Sarkar Pedang u Dr. Jitendra Singh ulayathu hak yang dorbar parlimen bagi uranium ke badan hak jela Meghalaya hak benta jong ke Southwest Khasi Hills kidang dei ki jaka ki bak Sarkar Pedang kadang phai khmat ban khlong ya u uranium bat kumta halor kani ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District hak sni palai jong ke toyo kala penpau ya ke jingpersya ke bajur halor kani kaman habakren bat u presiden jong ke KSU Southwest Khasi Hills usamla forward man nongrum ula penpau bakum keseng ki persya jur ya kani kamat bat horkit hordang kin umpriang da leleru ya ka jing thmuti uranium naglagi ga kesi sapa sel shaki ani penpau jing kandet ande ga ada ngalagi ya ka report dani hakoi naki kot khobor ba ka report abade ka statement ka ba nakaleng jonggu minister jongka Sokar India Dr. Jitendra Singh ulong abade ka ni ka isu uranium ba kampat sangai edu mentah te kum kasang ni penpau ya kajing so kandet de kata ba ka jo ko ni penpau ya kajing bitar abade ka ni benta namar ba ha kajing sha nagala ni kum ka kesi sabwa sel sege bakoi bar ki ba jong ka dok thai ni la prakhat ba ya kani ka benta nagala ni state government khanglan no ne ban weng no abade bar kani ka jitu banti marko khando uranium rejo kebangi kalau ba kapan pau ya kata ka jitu kata ka intention yang raskar India ya ka ba lani ya kata kadak ni laban ong ba kadon ya kata ka jitu bede begani jinti no ini bantu ban sedang no banti ini marko khando uranium kumba kasan ni nadu sedang iju persya bede begani bentar pat ni so ban kran sairu ba abdi ke uranium kum kasang hi kamdan namdan da kanu no je yakran da kumai pan andrai sin mangila om kamot bang ini persya abet itu bekut but mensuy tu ani ba kai ga ba haden belagi tu ka report lani tu ka kubor nagala ki babun gi nosyong ya sarwas sensekru ki 8 pau ya ka jing saudiau ki 8 pau ka jing saubitar ka jing saukandet habide ba kani ga banta pat kani ngi soban om kapan i ba nagala di pasti government ya ki ba nakaleng jo kasang nakaleng paba ki jukran nakapor ki khanma ra hilu sapo jongka central government te ngan ju thu ani kalong ba haga jingsha nakaleng kasang nadu usna marja khanyo tartam ila jukran nakapor nadu chief minister mukul sama ki por ila kran ro por karat sama ban bat kumju ru hadis council ru ban ba nakalem jo ka council bat ka state government kadai ban shim ya ka rai ba nakalem council ru ban nakalem jo ka state government ru kadai ban ra po jo ka state legislative assembly ban shim ya kata ka rai la ka solution na po jo ka house ka state assembly ha ka ba kin shim ya ka rai ban ba di ban khiap no ya ka jingti mar po ka no uranium ha po jo tu ka dang khang jo jungi te kabenta ka baar ka bangi ngila jukran kalong ba ngan suye thu ni supan kan mau ba hakasnam arjarnyo te hoja snam arjanreu ka don ka public hearing budi uranium ki bubon ki paba persya andai ka ibu ja ro belai no pra jung snam arjarnyo kolong ba wara pedang ka jing persya nagaleng jo ka Ministry of Environment Forest and Climate Change kala aya kata ka environmental clearance lani kata ka jingbet ban le ta ka banta ban ka open cast mining la ne ban klong tu mar po kno uranium hapo jong ka do tu ko dong ka thain ma thoba do misiati te ngilong ba ya ka state government ya ka district council ba ka dei ban ra ya ka ni ka banta syaka ra ka ni banta syaka ministry ban ong dei withdraw no ya ka ni ka banta ban ngaso ban ong balada ka state government ka don ka mon ka nam don ka jing dei kata ka banta namarngan supan kamau biang bah hakasnam arjas pau hakasnam je arjas pau walong ba hakitu porno korat sang porno sama pa ju chief minister dondon barang tu por kadon kata ka jingtmu nakalek MD kelapan kata ka environmental clearance banle ya ka exploratory drilling activity hapo bal pakram national park te hakitu por kami jing persya apa jeram pa chief minister jungi haga bakut ke ministry kelahapan kentaj ya kata ka jing kerpat lah kata ka jongga AMD ban ai kata environmental clearance na kata ban drill uranium hapo bal pakram national park da ka ba adau ba
da ka ba adau ba kanang banedai kita gi berat klau badan untuk jaka te aji sang lakran adu chief minister mukul sama adu korat sama milong chief minister bamentaru ba di banbud ki din jajung pa ba kata kalong balada kalapoi ka kap ka bangi lakran hiru chief minister ban om ba lada kani ka sarkar NBA lada chief minister budun burom jungi shim lana treat ya ki papa sawes khelsek kum ki biru rayu ban shim kum ki mrat jongka bal pakram national park ban push ya ka sarkar kimi lana ka central government ba kan withdraw no lana ka ministry ba kan withdraw no ya kata ka environmental clearance ka ba ka dem ayus nam arjar nyaw rai ai ga bangi I galong ba hadu mata na kalen sarkar kam lai ai bat ni so ban ong ba kani pro kadai ka failure na kalen ka state government imat ba ka sudai tang ka si sam kmod ka ba sule ebe ya ka ai ka ba ka central government ka dan ban ong lene ka dan ban ka panya nam ta jungki klem da snap ya ka sur jong bobon balang khanta mi pa ba jang sarwes sek I bro kawai te ngasu ong ro kawai ba kumbolong I porman suwa kumbolong porman suwa kalong ba kini ki padba ki tip tang kata ka mathaba ada mesiat bat ki dan ki drilling activity hapo nongjri hanrei mentang lu I ba haka jubab jong Dr. Jiten Rasing lu I ba kalapoi sya ka syakiwe wi jaka kum ko plang dilon ka go makat ka badan tang ko ba aralai kilometer napo ralikor nata kasnong tenai ka badan tang nyau pra kilometer napo mokorwat but haka tu stinan I ba na kaleng jo ka central government ka don ne gajing tu ban penlong ye ka mathaba kum ka plant mining center hari itu gue bentah kalau mbak kawan le tadi drilling activity te kami kan bu jing sekadai pabak ngodong kathain bat kami sibun ke bat ngan suy thu ba kalau ba ni kum kasang ni lalap na kapor ni sadilai sakitan pondilon warsang do kum ta terter ni lalap sibun gibru ba duna ki khotmat sibun ru le thu ingi ba ki balan nang klat no na ki jing pang ba khala te ngila haga jinglap ko jungi kolong ba ka jingi thu itrasnong kolong ba ki bakum kita jing pang ki stang hasnem sejak na spa kna po terter haga por ba kadon ge jing ti uranium po demisiat te kata ka dei ui ga banta kolong ba kalapen I lupa ngendor kan ban pej sa judu gudang ngendor kan ban pej senu senu rai tanga po ka jaka ka jungi I lupa ka jing kita ban ni so ban ong ru ne por mta ba nakala jungi ku bi omne pangila kransa ni persya bi uranium bat ki babu bat ki padba ki babon la kran ki lawan kendu ini haba ki lapan pauru ke jing hu bat dan lay ki bala bitar ki ba imat ba kani alam se jing islam kan poi le se ka khap la ka sarkar kan le don bor le se ki babon sama ki haban le se kui banta ki bolong ka jing thut le se ka jing penthut de ka sungsuk songsan jong ka jalai ba koi tinggal soban ong ba kasukar jala hakani kapor mta so bakal abiang kapor bahkan rai kita ki atli kimat ki bana kala jungi la dawas nak por kapor ban penti kenaru ba kasukar dia nomla dan bor le kasukar jala kanam long agent jong kaya yusil ba MD banti ni marpo uranium lem kumta la da kan mi kanu ga jingi umstam kan mi kanu ga jingi kalong ba nagalan sokar kahab ban shin ba jingi kli ade kata bentar kata lay kalong ngebati kena kalau namar ba nada day pa kasar jala kadon ya kata ka jintmu bandan bud paiba da padok kathan na ni paiba da kari di jadbru boy ban persya uranium nadu menu kala day pan pas ya kata ka resolution po ka jong ka state legislative assembly ban nadu menu kala day ban shim ya kata ka rai ban ra ka ministry ban ong ba withdraw no na ni wen no na ni ya habide berkata environmental clearance na kata ka jingbet kaman ai nam ta ban klong marpo uranium hante po makhaba badan siap te ngi se thu shai kata rai ngi skwa ban ong ne por menta ba lada purno sama ula ban yalam ya ki garu nam ta ban phaweng ya kata ka environmental clearance na ne ban dawa ban ai jingbet bandrel uranium po Palkram National Park di kentu chimin sta jungi bode ben bodi ke den jat ko pa jungu ban ong ba ka bon ra apo jo ka state legislative assembly de kita kimat bat mata kala biang kapor bon ra
kenang ban pentikna bagi paiba tu dong katain kin nomad kan nu jinge par kenang ban pentikna ba kan mi kan nu ka jingja ka lese ka ba ka bom sotanat hapo jang to ko dong katain ni bro wei namar bang la kranchai ber ki boboni paiba la kranchai palada ki thom la ka bor ko long ba ai kin ya chwa ki media pu jungi ai kin ya chwa lam ba kasnam bu jungi rai dalile ni nom ailat ban ti yumar po khandau kata kadi garai jongki paipa bakunju kum kasangi brokoi ni scam ke kata kan oren pa ngino mai la dalele ruem abade banti uni marpo khandau yorniam kajing kalong ba kajing ba kajat buru jungi kamat kam tamane pon ba kalong ba ni ba ki politician ge jungi ki le politics lot ki politicize ya ki issue ki genuine issue jonggari ke jat benreo te ni ba hoat kakten ki ong hoat ni ai assurance bang inom ti ironiam nginom le entah kata ka de sha la dang ye kendu sokaru ka kran entah hari kata ki kampat kolong ba kam la ai kumbade bet kita ki environmental clearance bade bet kita ki ombudsman ra kata resolution pu assembly nam taban push ka statement ber ombudsman kliap no ke ironiam kim le kata te kani ka peli ba kim long serious de kene benta bot bonsin le se ki shu perkhat lani isu penkala politik abade bakini isu te kum kasang hi ka ba yang scam bade bakani ka no ka bade bakini ke isu ba banyada ya baba jam tu dong khan bi jabru koi ni kentu kin hikmat ni ba menta ka de ka por ka biang ba kin sim ya karai ba kin ra spo assembly ba kunjuru ba kede ban ra te gimat habide berka abde berka ni gaji persyak ti uruniam hapo jong kastra government te hoj kum kasang hi ladangi pe ji we isuru ni i ba kale kun jakai hajaka ba kan perkhat kumno ban wanra kita ki dawai ban sop span ji jembong jong gajaj bereu kum ka LP kum ka ta ka put ban kentiu puli puti bar kunjuru ban wara ta ka takam tajam ka ba kuit ka suba hari ai penban kabi belum ta kani gayu de kai isu nam lai kalom kabi ban penyak proin ka jat benreu te kum kasang hi ngin yai ni kan tu sokar ni dawa sokar ba mata kan ti kala biang pura kapur ba ka de ban lai ka de ban kranchai lem kum ta kalong ba nak lai kasang hi ngin le ela ka jong bentar kat bi ba sama silsik ban yai persha compare la ka poi nu khatru rai kanurin mujungi hi kolong ba bangi om uranium ngin num kran dok moi pat ngin num den ka nu ka jeng yakran dok moi pat rai ngin persha ba hadu bokut long ke balong dia ka baja rai ngin persha ba bede ka la da ka don ga jing mu bati marpo khando uranium po jo ka tu dong ka than ko wai kai ga ba nak lai ngang kwa kran bede ta kalong ba ko ba om ni ba ka sorkar ka de sangai no ban kala politik sene ban politicize ki genuine issue yung kari bijan breu khamtam ba de ber kani issue uranium hi ba khnang ba kan pois ta ka thong la ban ong kan ora ka jing hun ga jabreu kan ora ka ji lat ki baneda ga jabreu kan tu ga jabreu par kumju kan longgum kasti baneda ya khamtam ba sarwa silsek kalong ba kadi ban sangai no issue politicize ban su kran tang ra kirimian sentur rega de pampili da kakam bakalong serius ban ra lani ban pentrekam ya kita ki panta ki bakum ka jat bereu wadon kam te nakalang jong ka sangi mangila rai na dun kom bangin persya tingin pai ni yo jitip nani natai menta nim kwa ban kedau yanu ba tentang ka sorkar imat ka penkam entang ya ber sorkar rega penkam ru ikiri simet kumno ban pendi da kumni mentai de ka isu uranium kata kalong ba kakum ga jiyo kubor ga jungi na kitrasnom jom gitu gidong thanyi ba kawai ngimpat kwa ban kadaw kti ngim kwa ban jar katang ya menta haringi kentui bakum kita gibro ki ba mu ban long ijan banti imarpo khodor nem ba kin kelapa mut haswa ba kum ga jat bro kum ko dong ga thany ni ma su ban pedang ya kata ka ji kelapa mut ki juki kidan ko itaki yu ngimpat kwa ban jar katang pian rengi kentui kita gibro ba ki ba jumlen ban le dalal jumlen ban le agent khamtam joka USL ke AMD
ba kide ban kala bamut kat ba kapor kadang biang ban kala bamut anda ba kum kajat baru men ko tan inum la ban triang su yaki